Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo cyangwa se DRC ifite ubuso bungana na kilometero kare miliyoni 241,858. Ni igihugu kandi gifite abaturage barenga miliyoni 116 ndetse kikaba icya kabiri mu bunini muri Afurika nyuma y'igihugu cya Algeria. Nacyo gifite ubuso bwa kilometero kare miliyoni 281,741. Ubwo bivuze ko Algeria irutaho Congo kilometero kare zigera ku 36,883 hagati y'ibihugu byombi. Ndetse Congo ikaba igihugu cya 11 gifite ubuso bunini cyane ku isi. Icya mbere ku isi yose mu bunini kikaba igihugu cy'Uburusiya. Hano reka mbinjize mu mashyamba ya Congo imbere, mu mutima wayo hagati mu biti by'inzitane, ahibera ibidasanzwe kandi bitangaje. Ni ishyamba ryacanze abahanga, abashakashatsi ndetse n'abandi bashaka kumenya iby'ishyamba rya Congo, kuko Congo itunze byinshi by'amayobera byatumye abashakashatsi bahatinya, kubera ko ni igihugu cyahindutse paradizo y'ubutunzi bw'ifaranga ku banyamahanga benshi bashaka kwinjira mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro mu isi y'igihugu cya Congo. Iki ni igihugu gitunze amabuye y'agaciro agahishye. Sasa rero reka ndeke kubicisha amatsiko, ahubwo nongere mbatembereze ku hantu ku bintu 10 bitangaje kandi bidasanzwe byibera muri aya mashyamba ndetse no mu gihugu cya Congo muri rusange. Hano urasabwa kunkurikira ijambo kurindi kugira ngo nkubwire ibisobekeranye by'ubuhanga bwibera muri iki gihugu kijejeta ubutunzi Imana yihereye umugisha. Naho ngiye nk'ibisanzwe mbahaye ikaze, nitwa Mfura Chris. Stay tuned. Hano reka duhere ku ishyamba rinini rya Congo, amashyamba y'inzitane ya Congo, Congo Basin. Niryo shyamba rya kabiri ku isi mu bunini nyuma y'irya Amazon, rikaba rifata ubuso bwa kilometero kare miliyoni 2. Naho bitewe n'uburyo ibiti byaho bimeze, nanone wayobeye muri iri shyamba ntashobora kwifashisha izuba cyangwa se urumuri rw'itoroshi ngo amenye icyerekezo cy'ahari kugana. Ndetse n'ibyuma by'itumanaho nka GPS, Global Positioning System, bikunze guhura n'imbogamizi z'ibiti byinshi byegeranye cyane, bigatuma hatabonwa ishusho yaho uherereye cyangwa se uri kujya neza nyirizina. Usibye imiterere y'ubutaka n'ibimera, aya mashyamba ya Congo arangwamo ibishanga binini n'imigezi itemba mu buryo bw'amayobera, inyamaswa zo mu bwoko butandukanye kandi zitangaje cyane, zishobora kumira umuntu mu kanya gato nk'ako guhumbya, kuko abakinnyi b'amafilimi n'abashakashatsi bakunze kwita Green Abyss cyangwa se icyobo cy'icyatsi, kubera ko iyo winjiye mu mutima w'ishyamba hagati uba utandukanye n'isi usanzwe ubayemo, kuko ni ishyamba ryiberamo ubwoko bw'abantu butandukanye kandi butangaje cyane. Aba batunzwe no guhiga inyamaswa zo mu ishyamba, akaba ari zo barya gusa, ndetse unasanga bivurisha n'ibimera bya kimeza byibera muri aya mashyamba. Ariko amateka yagaragaza ko abantu benshi barimo n'abashakashatsi b'abazungu n'abarinzi b'amashyamba b'inzobere bagiye bayaburiramo burundu. Ibi nibyo byatumye abaturage bahaturiye bemera ko ishyamba rifite uburyo rimira cyangwa se rirya umuntu winjiye mu ishyamba wese adafite ubumenyi bwimbitse bwaryo. Kuko muri uyu mwaka mushya w'2026 imiyoboro nka Virunga National Park ikomeje gushyira imbere gahunda z'umutekano n'ikoranabuhanga rigezweho ryo gukurikirana abantu. Ariko ishyamba rya Congo ryo riracyafatwa nk'imwe mu nkingi z'isi zitaragerwamo n'iterambere ryuzuye rya muntu ku isi. Naho ku mwanya wa 9 hariho umugezi wa Congo ubonekamo ifi igaragara nk'iteye ubwoba kandi bidasanzwe cyane, yitwa Goliath Tigerfish, izwi kandi ku izina rya Mbenga mu baturage baho. Iyi fi ni inyamaswa y'amazi y'inkazi yihariye kandi iteye ubwoba cyane kubera imiterere yayo idasanzwe n'ubushobozi bwo guhiga budasanzwe. Ikagira imiterere yihariye y'inkazi. Ifi ya Goliath Tigerfish ifite amenyo atyaye nk'ay'ingwe igiye guhiga, akaba ari imbere mu kanwa kayo, bigatuma ishobora kurya inyamaswa nini mu mazi harimo n'ingona ntoya cyangwa se ibindi binyabuzima bikomeye. Iyi ni ifi ntagereranywa ku isi yose, kuko ubushobozi bwayo bwo guhiga no gufata ibiryo buri hejuru cyane ugereranyije n'izindi fi zisanzwe zo mu mazi. Iyi fi bayita Mbenga cyangwa se Predator cyangwa se fi y'impigi mu mazi ikomeye cyane mu migezi ya Congo, ishobora guhiga ibiribwa birenze bikomeye mu mazi, ndetse igashobora kwiruka ku muvuduko mwinshi cyane no guhiga mu mazi akonje cyane. Abaturage baho bavuga ko akenshi ishobora kugera ku bantu, cyane cyane aboga mu migezi, bikaba bitera ubwoba bwinshi ko isaha n'isaha ishobora kurya umuntu ibonye aho hafi. Ariko nanone impamvu yihariye muri Congo ni uko iyi Goliath Tigerfish ni ifi idasanzwe mu migezi ya Congo, ikaba itaboneka ahandi ku isi byoroshye. Naho ubunini bwayo, amenyo atyaye n'ubushobozi bwo guhiga bukayihindura ikimenyetso cy'ubugome n'igitangaza mu biyaga n'imigezi ya Congo. Iyi fi ipima ibiro 50 kugeza ku biro 70, ibiro bijya kungana nk'iby'itungo ry'ihene, ndetse ikagira metero 1.5 zose. Uyu ni umugezi kandi ukurura amatsiko ku baturage n'abakerarugendo bavuye mu bice bitandukanye by'isi kubera ibidasanzwe bibonekamo.
Ku mwanya wa 8 dusangaho udusimba duto cyane duteye ubwoba. Muri Congo habonekamo udusimba duto cyane twitwa Similium cyangwa se Black Flies. Utwo dusimba tuzwi cyane kubera ubushobozi bwo gutera indwara ikomeye cyane yitwa liver blindness, indwara ishobora gutuma umuntu abura ubushobozi bwo kubona burundu, mbega itera ubumuga bwo kutabona mu buryo bwa burundu. Iyi Similium yirumye umuntu, uburozi bwayo bujya mu maraso hanyuma bukagenda bukwirakwira umubiri wose mu kanya gato cyane, cyane cyane mu maso. Iyo umuntu atavuwe hakiri kare cyane, uburozi bukomeza kwangiza amaso n'uturemangingo tw'amaso, bigatuma aho umuntu ashobora gutakaza ubushobozi bwo kubona burundu. Iyi ikaba imwe mu ndwara idakira neza, cyane cyane mu bice by'ishyamba aho ubuvuzi budakorwa kenshi. Aho utu dusimba dukwirakwira cyane mu mashyamba manini ya Congo. Utu dusimba dukunda kuboneka hafi y'ibiyaga, imigezi n'ahantu hari amazi y'imigezi yihariye, kandi dukwirakwira cyane mu binyabuzima byinshi by'uduce tw'amashyamba y'inzitane, bigatuma abaturage baho bagira uburambe n'inyigisho zidasanzwe ku buzima bw'ishyamba. Abaturage baho nanone babigarutseho bemeza ko udusimba ari imivumo y'imyuka, kuko dukunda gukurikira aho abaturage batuye, ariko kandi bikubiyemo n'ingaruka zikomeye ku buzima. Iyi Similium ni urugero rw'utunyamaswa duto ariko dufite ingaruka zikomeye ku bantu, kandi dukomeza kuba mu bitangaje muri Congo kuko tutaboneka ahandi ku isi mu buryo bw'ibihe by'amashyamba nk'aya. Aka ni agasimba gatangaje cyane ariko kangiza ubuzima bw'abantu benshi, kuko ubushobozi gafite bwo gutera ubumuga bwo kutabona mu buryo bwa burundu bituma abantu benshi bayirinda cyane. Ku mwanya wa 7 dusanga inyamaswa idasanzwe iboneka mu mashyamba ya Congo yitwa Okapi, itaboneka henshi ku isi. Iyi Okapi ni inyamaswa ihuriye mu muryango umwe n'uw'inyamaswa za giraffe, ariko ifite umubiri ujya kumera nk'uw'inka. Abantu benshi bayita giraffe ishaje kubera ko ifite ijosi rirerire hamwe n'amaguru afite imirongo y'umweru n'umukara, bituma ihita igaragara mu ishyamba kuyirebesha amaso ako kanya. Ni inyamaswa itaboneka ahandi ku isi byoroshye, bigatuma iba kimwe mu bidasanzwe bya Congo. Iyo Okapi iboneka gusa mu ishyamba rya Ituri rya Congo, ahantu hihishe kandi harinzwe. Iki kinyabuzima gikunda kwihisha mu mashyamba yuzuye ibimera n'ibinyabuzima byiza, bikurura amaso n'amarangamutima y'abantu cyane. Kikagenda buhoro kandi kikagira n'ubwitonzi budasanzwe, bigatuma iba nk'ibanga ry'ishyamba ritaboneka ahandi ku isi. Ibiranga Okapi ni uko ifite amaso manini n'ijosi risa nk'irya giraffe. Imirire yayo igizwe n'ibibabi n'amashami, imbuto n'ibinyomoro by'ishyamba, kandi ikunda kugenda mu bwitonzi bwinshi cyane idahubuka, kandi n'inyamaswa utasanga iri kumwe n'izindi ngenzi zazo cyangwa se mu kavuyo kazo. Usanga kandi ifite umugongo muremure ureshya na metero 1.5 kugeza kuri metero 2, ikagira uburebure bw'amaguru bureshya na metero 1.5 kugeza hejuru gato, igapima ibiro 200 kugeza kuri 350 bitewe n'ubwoko bw'imiterere yayo. Nayo iyo Okapi iyo ikiri nto cyangwa se ikivuka, ibipima ibiro hafi 14 kugeza kuri 30. Ibi byose byongera igikundiro cyayo nk'inyamaswa yihariye kandi itangaje mu ishyamba. Impamvu usanga yihariye mu ishyamba rya Congo nuko Okapi ni inyamaswa yihariye ku isi, utayibona ahandi. Ifite agaciro gakomeye ku bidukikije bya Congo, kandi ni kimwe mu bidasanzwe byihariye ku isi yose. Kuba ihari gusa mu mashyamba ya Congo bituma iba ikimenyetso cy'ubusitani budasanzwe bw'iki gihugu. Ikaba inyamaswa abantu benshi bakwishimira kumenya ndetse no kubona. Gusa nubwo ifite uburebure bunini, igenda gake kandi ikunda kwihisha mu mashyamba. Igikundiro cyayo n'imirongo y'umweru n'umukara ku maguru bituma iba inyamaswa idasanzwe kandi itangaje mu mashyamba ya Congo. Ku mwanya wa 6 dusangaho umwobo w'urupfu uteye ubwoba wavumbuwe muri Congo. Uyu mwobo bivugwa ko wavumbuwe n'umushakashatsi w'umutaliyani witwa Atelier Guti ari mu mwaka w'1928, kuko yari umuntu uzwi cyane mu bushakashatsi, amateka n'ibintu bitandukanye muri Afurika. Akaba yarakoze ingendo zirenga 12 muri uyu mugabane hagati y'imyaka y'1922 n'uw'1955. Nayo inkuru ze zivuga ko uyu mwobo wakunze kwitwa Kawena, naho mu rurimi rw'abaturage bahita Mumbwa. Aha ni hamwe mu hantu havumbuwe mu gace k'amashyamba ya kure gaherereye mu byaro bizwi nka Northern Radius, ubu ni muri Zambia, ariko gakora no kuri Congo. Naho agace uyu mwobo uherereyemo bivugwa ko gafite ubuso bungana na kilometero kari 30,000 mu nyandiko zimwe na zimwe zibyemeza. Hakaba kandi hamwe mu hantu hakorerwaga ubushakashatsi, ariko abenshi bahajyaga baburirwaga irengero burundu. Ni agace kagaragazwa nk'ahantu hateye ubwoba kandi hatarangwamo ubuzima busanzwe, aho amateka avuga ko abantu benshi cyangwa se inyamaswa bahinjiraga batajyaga bagaruka. Uyu mushakashatsi Atelier Guti amanukamo n'umugozi ajya kureba ari muri metero 20, yavuze ko uyu mwobo wakoreshwaga n'abapfumu ba kera bajugunyagamo abantu bose babaga babangamye muri icyo gihe.
maze uwo mwobo w'urwibutso w'urupfu n'ibisigazwa by'imibiri y'abantu bapfuye kera. Gusa n'ubwo iyi nkuru iteye ubwoba, abahanga mu by'ubutaka, geologist n'amateka basobanura ku myobo y'urupfu, bavuga ko ishobora kuba imyobo isanzwe ariko ifite imyuka y'ubumara, toxic gases nka carbon dioxide cyangwa se CO2. Naho muri kano gace k'ibirunga hagati ya Kongo na Zambia, hari igihe imyuka yirunda mu myobo itagaragara, maze umuntu usanzwe cyangwa se inyamaswa yabigeramo agahita apfa azize kubura umwuka, batabona ikimwishe. Ibi nibyo byatumye uyu mushakashatsi n'abandi bagenzi be babona ko ari ahantu harimo amayobera atangaje cyane. Ku mwanya wa gatanu dusangaho igikeri gifite ubunini bukabije kandi butangaje. Mu mashyamba ya Kongo hiberamo igikeri kidasanzwe cyitwa Congo Goliath Frog, kizwi cyane kubera ubunini bwacyo budasanzwe. Iki gikeri gishobora kugera ku burebure bwa santimetero 32 n'uburemere bw'ibiro 3 kugeza kuri 4, bigatuma kiba igikeri kinini kurusha ibindi byose byo mu mazi yo mu gihugu cya Kongo. Aho gitandukaniye n'ibindi bikeri ni uko mu gihe ibindi bikeri byo muri Kongo biba bifite ubunini bugufi, kuko ibisanzwe biri hagati ya santimetero 5 kugeza kuri 15, naho igikeri cya Congo Goliath Frog kiruta ibyo byose mu burebure ndetse no mu buremere. Ibi bituma kigira imbaraga zidasanzwe mu kugenda ndetse no gusimbuka mu mazi, kandi kikaba gishobora guhagarara neza ku butaka n'amaguru abiri yombi yacyo, ibintu bidakunze kugaragara ku bindi bikeri bisanzwe byo mu mazi. Iki gikeri kandi gishobora kuboneka mu biyaga bito, imigezi y'amazi mato, n'ahari amazi meza y'isuku mu mashyamba ya Kongo. Kuba gihari gusa muri Kongo bituma kiba inyamaswa yihariye kandi idasanzwe. Iyi Congo Goliath Frog ifite amaguru akomeye, umubiri wayo munini, bigatuma ishobora gusimbuka intera ndende ndetse no guhangana n'amazi y'imigezi. Iyi mikorere itandukanye cyane n'ibikeri bisanzwe, kuko ibindi bikeri byo mu mazi ntibikunda kugenda ku butaka cyangwa gusimbuka intera ndende nk'iki gikeri. Naho impamvu cyihariye muri Kongo ni ukubera ubunini, imiterere yacyo naho kiboneka gusa. Ni inyamaswa idasanzwe ku isi yose, kandi kubimenya cyangwa se kubibona ni uburambe budasanzwe ku bantu bakunda inyamaswa z'ibinyabuzima by'amazi ku isi. Ku mwanya wa 4 dusangaho umusozi wavumbuwemo zahabu udasanzwe witwa Gold Mountain. Ni umusozi wavumbuwemo zahabu nyinshi zitagira akagero. Muri Kongo hari umusozi uzwi ku izina rya Gold Mountain, aho hahishwe zahabu nyinshi. Uyu musozi umaze kuba ikimenya bose kibitangaza kubera ubwinshi bwa zahabu yihishe mu butaka, ibintu bituma ari hamwe mu hantu hatangaje ku isi hose. Naho zahabu ziri kuri uyu musozi wa Gold Mountain ntizifite urugero rusanzwe, ziratangaje ku gipimo cy'ubwinshi n'ubunini. Abahanga mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro bemeza ko ibi bituma uyu musozi uba mu yindi idasanzwe kandi idashoboka ku isi, kuko hariho zahabu ishobora kuba hafi y'ubuso ibihumbi by'amametero kare menshi, ibintu bituma iba ikimenyetso cy'ubukungu budasanzwe bwa Kongo. Naho abaturage bo mu gace ko kuri uyu musozi wa zahabu bavuga ko ari hamwe mu hantu h'igitangaza, kubera zahabu zihihishe mu buryo bugaragara kandi zikaboneka gusa muri aka gace ka Kongo. Benshi bavuga ko hari zahabu nyinshi zerekejwe n'ibinyabuzima bitangaje ndetse n'amashyamba hakungahaye. Uyu musozi wa zahabu muri Kongo ni urugero rw'ahantu hatangaje kandi hadasanzwe mu gihugu uherereyemo, kuko zahabu nyinshi zigaragara ku gipimo kinini cyane, kandi ahantu nk'aha ntihaboneka nk'ahandi ku isi. Uyu musozi ni ikimenyetso cy'ubutunzi bwihishe mu gihugu cya Kongo, kandi ni kimwe mu bidasanzwe ku isi yose. Ku mwanya wa 3 dusangaho umugezi w'urupfu uherereye mu gihugu cya Kongo witwa River of Death, kubera ububi n'akaga kabarizwa mu mazi yayo. Kunyura muri uyu mugezi si igikorwa gisanzwe, ahubwo ni intambara yo kubaho, kuko buri mwaka amato y'abaturage n'ibicuruzwa akunda kugira ibibazo bitandukanye biturutse ku mvura, umuvuduko w'amazi n'inkubiri zikomeye z'amazi. Umuvuduko w'amazi muri uyu mugezi urakabije, bikaba bitera amato kugwa cyangwa se gushwanyagurika mu buryo bworoshye cyane. Amabuye yihishe munsi y'amazi ndetse n'inkubiri z'amazi zizwi nka turbidity currents. Impamvu uyu mugezi wihariye muri Kongo ni uko amazi yaho yihuta cyane, afite imbaraga nyinshi, ndetse n'imiterere y'ubutaka bwawo uherereyemo ubangamye cyane, bituma kugendera mu mazi haba ikibazo gikomeye ku bantu bose cyangwa se bacumbikira ibikorwa byo gutwara ibicuruzwa mu mazi. Ni urugero rw'ahantu hatangaje ariko hateye ubwoba, kandi abantu benshi bavuga ko kunyura muri uyu mugezi ari ubutwari n'ubuhanga buhambaye. Naho abaturage bawo bavuga ko kugendera kuri uyu mugezi bisaba ubwitonzi budasanzwe, kuko buri kantu gato gashobora gutuma habaho impanuka idasanzwe. Kuko uyu mugezi uracyafite agaciro gakomeye ku bukungu bw'akarere, kuko ni inzira y'ingenzi yo gutwara ibicuruzwa n'abantu, kandi bikomeza kuba ikimenyetso cy'amateka n'ibihe bya Kongo.
Ku mwanya wa kabiri dusangaho ubwoko bwinshi bw'ibinyabuzima bwibera mu mashyamba ya Kongo, kuko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni imwe mu nkingi z'isi mu bijyanye n'ibinyabuzima. Abahanga mu bidukikije bavuga ko Kongo ari heart of African biodiversity kubera ko ihurijwemo n'amoko menshi y'ibinyabuzima adasanzwe, menshi muri yo ataboneka henshi ku isi, kuko usanga hiberamo ingagi zo mu misozi, inzovu zo mu mashyamba, ingwe zo mu mashyamba n'andi moko menshi y'inyamaswa z'abantu benshi batazi. Izi nyamaswa zibayeho kubera amashyamba akiri karemano atarigeze atemwa cyane. Imigezi n'ibiyaga bya Kongo, cyane cyane umugezi wa Kongo, bibamo amoko menshi y'amafi n'ibindi binyabuzima byo mu mazi. Amazi ya Kongo aracyari amayobera ku bahanga kubera umuvuduko n'ubujyakuzimu bwawo. Kongo ifite amoko menshi y'inyoni z'amabara atandukanye, amajwi adasanzwe n'imyitwarire yihariye. Hari inyoni ziba mu mashyamba manini, iziba mu bishanga n'iziba hafi y'imigezi. Zimwe muri zo ziboneka muri Kongo gusa, bigatuma kiba igihugu kimwe mu by'ingenzi ku bakurikirana inyoni ku isi. Iri shyamba rya Kongo ririmo ibiti n'ibimera by'amoko ibihumbi. Harimo ibyinshi bifite akamaro k'ubuvuzi gakondo n'ubuvuzi bugezweho. Hari ibimera bikura gusa muri aka karere, bikagira ubushobozi bwo kwivura no kwirinda indwara no gutanga umwuka mwiza ku isi yose. Hari abahanga bakomeza bemeza ko Kongo ikiri mu bice by'isi bifite ibinyabuzima byinshi bitaramenyekana. Buri mwaka haboneka amoko mashya y'inyamaswa, udukoko n'ibimera, bigaragaza ko Kongo ari icyumba cy'amayobera y'isi kitarakingurwa neza ngo kigaragare. Hano reka tuze ku mwanya wa mbere dusangaho The Congolese Giant Spider cyangwa se Jabafofi. Muri Kongo haboneka inyamaswa idasanzwe yitwa The Congolese Giant Spider, izwi mu baturage nka Jabafofi. Ni inyamaswa ikomeye cyane kandi iteye ubwoba, ifite uruhu rukomeye cyane rw'umwihariko rutuma iba kimwe mu bidasanzwe muri Kongo. Iyi spider ifite uruhu rufite ubumara bwuzuye ubushobozi bwo kwangiza ibinyabuzima birwegereye byose, kuko buri kiremwa cyose kigerageza kuyegera gihita gipfa nta kabuza, bigatuma bigira predator cyangwa se impigi y'inkazi mu mashyamba ya Kongo. Iyi Jabafofi ibarizwa mu mashyamba manini ya Kongo, aho ibihumeka ibimera n'ibinyabuzima byose bihurira ku butaka, n'ahantu h'inyamaswa bishobora kuba biri mu kaga, kuko n'igisimba usanga gifite indodo gifatisha ku biti bimeze nk'ibitagangurirwa, kuko usanga n'abaturage babo bahaturiye bavuga ko kimeze nk'igitagangurirwa giteye ubwoba bikabije, kuko gifite ubushobozi bwo kwangiza bikomeye, kigaragaza ububasha budasanzwe mu ishyamba rya Kongo. Naho The Congolese Giant Spider ni inyamaswa idasanzwe ku isi. Nta kindi gitagangurirwa gifite ubushobozi bwo kwica ibindi binyabuzima mu buryo bwihuse cyane nk'iki kiboneka muri Kongo. Rero kubiboneka cyane muri Kongo bituma iba ikimenyetso cy'ubwoba n'igitangaza, kandi bikurura amatsiko ku bashaka kumenya ibinyabuzima bidasanzwe mu gihugu cya Kongo. Naho Kongo si igihugu gusa, ahubwo ni iyindi si yihishe mu isi, yuzuyemo ubwiza n'ubwoba, amayobera n'amarira, ibitangaje n'akaga. Uwavuga ko ahazi neza yaba akubeshye pe, kuko ni hamwe mu hantu h'amayobera menshi ku isi, aho amashyamba yihishe, udusimba dutangaje n'ibinyabuzima byinshi bidakunze kugaragara ahandi ku isi. Naho abantu benshi bavuga ko gukorera urugendo muri Kongo bisaba ubwitonzi n'ubwenge bidasanzwe, kuko ahantu hamwe ushobora guhura n'akaga gakomeye cyangwa se ibyago bitunguranye, kandi usanga kenshi amarira n'ubwoba bihurirana n'ubwiza bw'igitangaza muri iki gihugu benshi bafata nka paradizo y'ubutunzi ku isi. Naho dukomeje kuvuga ibidasanzwe, ibitangaje ndetse n'ibisobekeranye ubwiza bw'iki gihugu, by'umwihariko mu ishyamba rya Kongo, bwakwira bugacya, kuko ntiwabirondora ngo ubirangize. Ahubwo se wowe wumvise igice cya mbere ndetse n'iki cya kabiri cy'icyegeranyo, utanze igitekerezo cye? Gishyiraho hasi muri comment. Mwakoze kubana natwe ndetse no kudutega amatwi, kandi niba mwakunze ibyo dukora mwibuke gukanda like, kandi mwibagirwa gukora subscribe. Naho njyewe wumvaga nitwa Imfura Chris. Sawa, murakoze, naho ubutaha.